nk'uko bigaragara ko amazina n'imisozi byinshi tutakimenya ubusobanuro bwabyo, wabimenya ubaye wize ururimi rwa Misiri ya kera. Reka dufatire urugero ku mazina y'ibiyaga n'imigezi bya hano mu Rwanda no mu Burundi. Abashakashatsi bagaragaza ko amazina amwe n'amwe akomoka mu rurimi rw'Abanyamisiri nk'uko amateka bigaragaza na zimwe mu nyandiko zibigaragaza, nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa A Book of Beginnings, Section 23 Roads Beyond Egypt. Tubona ko Abanyamisiri batuye hano cyangwa se bahanyuze bakora ubushakashatsi. Tugiye kubabwira inkomoko y'amazina y'ibiyaga, inzuzi bya hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Turahera ku ijambo Kivu. Kivu ni ijambo rikomoka kuri Kef ryo mu Misiri risobanuye ibere cyangwa isoko y'amayobera. Nk'uko n'ubusanzwe ibere ari isoko itagaragara y'amashirika, ibi bikaba byerekeza ku kuntu mu buryo bumeze nk'amayobera. Ikiyaga cya Kivu bibwiraga ko ariryo soko y'ikiyaga cya Tanganyika, bibegega ko ariyo mazi ari mu majyepfo cyane akoze isoko ya Nili biturutse kuri Rusizi isohoka mu Kivu. Abashakashatsi bo mu Misiri ya kera bagomba kuba bari batangajwe no kumenya ko isoko ya Nili ari Kivu. Abashakashatsi bo mu Misiri ya kera bagomba kuba bari baratangajwe no kumenya ko isoko ya Nili ari Kivu, binyuze mu mugezi wa Rusizi usohoka mu Kivu werekeza mu majyepfo, ukiroha muri Tanganyika aho werekeza amajyaruguru nk'indi migezi yose ijya muri Nili. Naho rero izina Rusizi naryo rikomoka ku gicumbi cy'ijambo Rus, naryo ryo mu Misiri risobanura imoko y'ibere. Ubu busobanuro bukaba bwerekeza ku gusohoka, gukomoka cyangwa gutunguka. Ibyo rero ukabona ko bijyanye n'ukuntu n'ubundi Rusizi ari umugezi usohoka cyangwa ukomoka mu ibere ariryo Kivu, nk'uko n'ubusanzwe imoko y'ibere ariyo mashereka asohokeramo. Nyuma ya Rusizi rero haza ubusobanuro bw'ijambo Tanganyika, ino rifite ubusobanuro bw'ikintu kinini ariko tukaba tutari tuzi aho bikomoka. Iri zina naryo ni iryo mu rurimi rwo mu Misiri ya kera, rikaba ari igiteranyo cy'amagambo atatu: Tan, Kan, Kan. Tan risobanura ikintu kinini, naho Kan rikaba ikiyaga, Ka rikaba risobanuye ubutaka cyangwa ahantu. Niyo mpamvu tuvuga ikabuye cyangwa ikarongi, burya tuba tuvuga ku butaka bwa buye cyangwa bwa rongi. Ka yo mu izina Tanganyika yo yerekeza ku mazi magari agoswe n'ubutaka bwumutse. Bityo rero ubusobanuro bwa Tanganyika ni ikiyaga kigari kiri hagati mu gihugu. Mbese ijambo Tanganyika ni ikinyuranyo cy'ijambo ikirwa. Impamvu ni uko ikirwa ari ubutaka bwumutse bugoswe n'amazi, mu gihe Tanganyika ari amazi menshi agoswe n'ubutaka. Irindi izina Akanyaru. Nanone Akanyaru naryo ni izina rikomoka ku ijambo Akan Aru. Akani twabonye ko risobanuye ikiyaga, naho Aru rikaba risobanura uruzi cyangwa umugezi. Ni ukuvuga ko mu rurimi rwa Misiri ya kera Akanyaru ari umugezi w'ikiyaga cyangwa uruzi rufite ubugari bunini ku buryo wagira ngo ni ikiyaga gitemba. Ni muri bene ubwo buryo dufite nanone umugezi wisuka mu Kanyaru witwa Ruhwa, ukomoka kuri iryo zina ku ijambo Ruwa risobanuye umugezi. Kimwe n'uko ikiyaga cya Rweru rikomoka kuri Ruru risobanuye ikizenga cy'amazi. Naho izina Nyabarongo ryaba rikomoka ku ijambo Nuwa Barak. Nuwa ni ukugenda ukongera ukagaruka, naho Barak ni icyuzi. Bityo ni Nyabarongo akaba ari ijambo ryaba risobanuye amazi agenda akongera akagaruka. Ibyo bikaba byaba byerekeza ku kuntu amazi ya Nyabarongo aturuka mu majyepfo agana mu majyaruguru, nyuma akongera agahindukira akagana mu majyepfo. Ubundi busobanuro nabwo iryo zina ryerekezaho bushobora kuba ari ubujyanye n'ukuntu Nyabarongo ari uruzi rugenda rwigoronzora ku buryo wagira ngo ni umuhanda ufite amakoronsi menshi. Maze rero ya imigezi yisuka muri Rusizi uko ari 14, yaba n'iyisuka muri Nyabarongo n'Akanyaru, yose ikomoka mu gihugu uyu munsi twita Rwanda. Iri zina Rwanda naryo rishobora kuba rikomoka ku ijambo Rwanta, naryo mu rurimi rwa Misiri ya kera risobanuye akarere k'amasoko y'inzuzi cyangwa urusorokero rw'inzuzi, mouth, outlet or gorge of river. Impamvu tutemeje ku buryo budasubirwaho ko Rwanda ikomoka ku ijambo Rwanta, ni uko mu ibanga rya kane tuza kubona irindi jambo naryo ryaba ryarabyaye Rwanda kandi ikaba ritandukanye n'iri. Ariko uko biri kose mu rurimi rwa Misiri ya kera, Rwanda ni akarere k'imisozi miremire
ibibaya n'amashyamba ya kimeza bituma hahora hijimye bitewe n'ibicu n'ibihu bihora bitwikira iyo misozi n'amashyamba. Ariko uko biri kose mu rurimi rwa Misiri ya kera, Rwanda ni akarere k'imisozi miremire, ibibaya n'amashyamba ya kimeza bituma hahora hijimye bitewe n'ibicu n'ibihu bihora bitwikira iyo misozi n'amashyamba, ari nabyo bibyara imvura nyinshi bigatuma haboneka amasoko y'inzuzi. Mwibuke ko inzuzi Nyabarongo n'Akanyaru, imwe iri munsi y'umusozi wa Giseke wo muri za Nyaruguru. Nk'uko mubizi rero, izo nzuzi zombi rumwe runyura mu misozi miremire yo mu majyaruguru, urundi rukanyura mu yo mu majyepfo, zigahura mu burasirazuba ahantu hava izuba hadahora ibitumbwe, bitewe n'uko nta misozi miremire n'amashyamba bihari nk'uko bimeze aho izo nzuzi zombi zikomoka. Akarere kagoswe n'izi nzuzi zombi, Akanyaru n'Inyabarongo, niho mu bwiru bwo mu Rwanda bita Nduga, ariyo Mesopotamiya yo mu Rwanda. Maze rero imiterere y'aho uruzi rwa Nyabarongo n'urw'Akanyaru zituruka n'imiterere y'aho zihurira nibyo bitanga izina ry'uruzi rw'Akagera. Nk'uko kandi mubizi, iyo izo nzuzi zimaze guhurira ahantu hakeyeho mu mirambi y'Iburasirazuba zirema uruzi rumwe rw'Akagera. Iri zina Akagera naryo rikomoka ku rurimi rwa Misiri ya kera, rikaba rigizwe n'amagambo Kak-Raw. Kak risobanuye ikintu kijimye, naho Raw cyangwa Raw risobanura uruzi runini rwihuta. Niyo mpamvu ubusobanuro bw'ijambo Kagera ari uruzi rugari kandi rurerure rw'amazi yihuta rukomoka ahantu hijimye. Uruzi ruva mu misozi y'Urukiga rugatunguka mu karere kameze nk'akamayaga. Aha murabona ko aya mazina y'iyi migezi mu rurimi rwa Misiri bigaragara ko ari ayo mu myaka myinshi imbere ya Yezu. Atugaragariza ko abayise bari abashakashatsi b'abahanga cyane mu bumenyi bw'isi n'ibidukikije mu buryo bwaba butambutse bw'Abanyaburayi nka Livingstone na Stanley mu kinyejana cya 19 nyuma ya Yezu. Gusa wenda icyo aba bakera batari baramenye nubwo Tanganyika na Kivu amazi yabyo adafite aho ahurira na Nili, nyamara ariko baba baramenye neza ko isoko ya Nili iri hano mu Rwanda. Mu rurimi rwa Misiri bashobora kuba baritaga Rwanda. Umuntu yavuga ko ibyo Abanyaburayi bavumbuye bari ukongera kuvumbura ibyo Abanyamisiri bari baravumbuye kera, ariko bikaba byari byaribagiranye. Twabonye ko mu rurimi rwa Misiri Rwanda ari umunwa w'urusohokero rw'inzuzi, bityo Rwanda akaba ari akarere k'impinga, imisozi, ibibaya n'amashyamba bituma kaba amasoko y'inzuzi. Aha rero hakumvikanisha nanone ibyo uyu munsi twita igihugu cy'imisozi igihumbi n'iby'akarere k'ibiyaga bigari. Mbese muri make murabona ko n'amazina y'ibintu byino nk'imigezi n'imisozi nayo uwayakurikirana byaba ari kimwe. Akomoka ku rurimi rwo mu Misiri ya kera, kimwe n'uko mu Kinyarwanda n'Ikirundi twabonye ko iki arizo inka, ati ariyo amata, apis ariyo imfizi, imen cyangwa amen ariyo imana, kimwe n'andi menshi tutarondoye yose avugitse kimwe nk'uko tubyita mu ndimi zacu z'ubu. Byongeye kandi imihango n'imigenzo byakorerwaga muri ibi bihugu n'imwe n'iyo mu Misiri. Twifashishije inyandiko zitandukanye ndetse na Wikipedia kugira ngo tubategurire iki cyegeranyo. Wakoze kugikurikirana. Nimba wanyuzwe n'ibyo dukora, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nyinshi buri uko tuzishyizeho. Akazi kacu ni ukubwira ibyo amatwi yawe atabwiwe, kuko gusoma nusondekwe bisobetse mudasobwa.